Ассаламу алейкум, туғандар. Бүгінгі Қырғыз Республикасының жаштар арасында қол күреш бойынша турнирді ашық деп жариялаймын. Бүгінгі турнирдің қатысушылары Қырғыз Республикасының 7 областынан келген бізден мықты спортсмендеріміз. Анда эмесе бізден спортсмендерді шақырамыз. Қырғыз Республикасының армрестлинг федерациясының қолдауымен Баткен облысы, Жалал-Абад облысы, Нарын облысы, Ош облысы, Талас облысы, Чүй облысы, жана Ысык-Көл облысы. Мұрсатыңар менен бүгінгі бізден турнир Қырғыз Республикасының статусы, Қырғыз Республикасының жаштар арасында болып жатқандықтан Қырғыз Республикасының гимнерді айтып. Ошол бүгүнкү турнирдин уюштуруучусу катары менин атым Рустам, фамилиям Бактыбеков. Ошол турнирдин уюштурулуп жаткан максаты биринчиден кыргыз жигиттеринин арасында жана бүткүл эле бардык дүйнө жүзүндөгү элдердин арасында ынтымакты бекемдөө, спортту өнүктүрүү жана ошондой эле бардык өзүбүздүн келечектеги ине агаларыбызды спортко чакыруу максатында. Бүгүнкү спортто Құдай бұйырса бардыңарға игілік қалайым, күштүүлөр жеңсин, бардыңар жакшы даярданып келди деген үмүттөмүн. Даярсыңарбы? Даярбыз. Кийинки сөздү Кыргыз Республикасынын армрестлинг федерациясынын президенти Алымбеков Съездбекке берилет. Экранга көңүл буруп койгула. Ассаламу алейкум мекендештер. Бүгүн 26 январь кол күрөш боюнча мелдешке куш келиптирсиңер. Алыс жергесинде жүрсөңөр дагы спорт аркылуу биригип, ынтымакташып, Кыргызстандын желегин бийик көтөргөнгө умтулуп атасыңар. Жалпы Кыргызстандагы кол күрөш федерациясынын атынан жана өзүмдүн атыман силерге терең таазим, силер менен бирге Абдулдаев Съездбек кол күрөш федерациясынын президенти. Дагы бир кыргыз патриотубуз, өзүбүзгө белгилүү Москва шаарында жана башка өлкөлөрдө Кыргыз Республикасынын желегин желбиретип жүрөт. Кыргыз элинин намысын көтөрүп жүрөт. Дастан Али Шаршеевке. Ассаламу алейкум, туугандар. Бүгүнкү 26 январь кол күрөш боюнча болуп аткан мелдешке куш келипсиңер. Кыргыз элин биригип,
спортту даңазалап желегибизди өйдө көтөрөлү. Ошого силердин дагы биздин дагы салымыбыз чоң болсун. Мекенди сүйөлү, мекенде кызмат кылалы. Бүгүнкү боло турчу жеңиште кол күрөш боюнча соревнованияда барыңар жеңишке жетип, ийгиликти травма албай жакшы өткөзүп алыңыздар. Мен урматым менен Дастан Али Шаршиев. Алга Кыргызстан. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Эми турнирди баштайбыз. Эң биринчи категория 55, анан өйдөлөп кетебиз 65, 75, 85. Эң акыркысында абсолют категория менен бөлүнөт. Азыр болсо ушул жерге бир аз 5 мүнөттүк даярдык көргүлө дагы. Бул жерге Алини чакырабыз. Али бүгүн бизге судья катары жардам берет. Азыр кол күрөштү кандай күрөштүрөбүз, кайсыл колду кандай коебуз, бияка кандай келебиз, ошол жөнүндө бир аз түшүнүп берет. Жашсыңарбы? Мен абдан кубанычтамын биринчиден. Кыргыздар болуп, Москваны чогулуп, ушинтип биримдик, ынтымактуулук болгон үчүнчү. Ар бириңерди каттуу салам берип, баарыңарды жакшы көрөм десем болот. Так. Кол күрөштө. Бүгүн эки кол менен тең күрөшөбүз. Биринчи сол кол болот. Бул подушка. Подушкада кол түшпөш керек. Бул жака, эки жака. Көтөрүлбөш керек. Бир жолу көтөрүлсө, биздин главный судья бир замечание берет, же фол берет. Эгерде эки фол алсаңар, утуласыңар. Утулбаш үчүн көтөрбөйлү. Опасный положение. Колуңар менен жыгал деп баратып, плечоңор ашып, өзүңөр нары кетип кете албай жатсаң, судья токтот. Замечание берет. Эгерде замечание болбой эле кетип атсаңар, анда фол берет. Экинчи жолу айтыламса. Срив деген бар. Колуңар менен кармандан кийин сривти көрүнүп билбейт болуш керексиңер. Колуңар кармандан кийин ready go деген команда менен башталат. Срив болгондон кийин срив болгондон кийин биз завязка Жок, мындай эле кылабыз. Кайра карманып, башынан кармап. Кайра биз негизи связка менен байлаш керекпиз. Андан кийин судейский болот. Судейский решение болгондон кийин колубузду кыймылдатпайбыз. Эч кандай кыймылдатпай життер. Баш бармагы жабасаңар. Айтсаңар ready go деген команда болот. Ready go деген командадан баштайсыңар. Эч кандай кыйынчылык жок. Бүгүн буюрса иншалла бул жигит Нурмат аты өзү болсо судья национальный улуттук категориядагы судья, опыт абдан көп. Ошол үчүн бул адам бар болгондуктан биздин бүгүн эч кандай травмасы жок болот. Бүт баарын ылым менен силер дагы аябай бүт жагдан аябай аракет кылабыз. Билебиз бит экенсиңер, бирок биз дагы мындай аябай метебиз да, аракет кылабыз. Рахмат. Плечоны түздөйбүз. Плечолоруңар столго параллель болуш керек, экөө келиш керек. Go! Поддержка ролики. Асанбеков, Кылымбек. Buyurun kayra. Hazır только оң қол менен күрөштүрөбүз. Биринчи только оң қол. Сол деме. Сол менен баштап. Мейлі сол менен келсин, анда кийинсин оң қол менен. Жақын қой. Центр бер. Қолыңа центр. Центр жылырма. Ready, go! Ай, молодец.
Автомобиль уулусыймы Ал чемпионда? Асанбеков Кылымбек. Давай, Оля. Молодец. Укуев Кайша, Талантбеков Бектур. Давай, Райрет. Давай Бектур. Пока солом мен Плечо стоишь? Let's go. Стоп. Üçüncü orunga. Қолдау қойыңыз. Let's go. Давай. Даясыңарбы? 65 килограмм. Кызыктуу ким менен. Кепилесиңер уже. Адылов Жамбулов. Жакыпов Руслан. İslamidin уулу Мисирбек. Рысалиев Руслан. Рус, давай. Go. Üçüncü. Kulubek уулу Argen. Coşaliyev Eldar. Olcay Polakovic. Kanbet уулу Талай. Талайға ұлтап болды. Дәл жол чапқанға даярданып қойғыла. Сариев Эмил. Sport jigitleri.
Görgözüm aldım. Beşinci yer getirdi. Beşebayev Salamat. Kanat Bey Uğurlu Bekzat. Ben biraz kolluk ritmini. Давай. Koldu qarab ko'rish. Qo'lni qarab ko'rish. Давай, Бекзат. Altıncı oyuncular. Şeripayev Emirlan. Rıspekov Sultan. İkinci tur 65 kilogram solgu. Adıl Cambolo. İslamidin Ulu Misirbek. Şeripayev Emirlan. Yoşagiyev Ender. Muhammed Ulutağay. Kazbek Ulu Bekzat. Давай, eu como grosso, você está na grosso, tá fazendo? Go! Şenaliyev, Salamat, Risaliyev, Ruslan. Hadi bakayım. Oğlum bana ne alacak? Ya sol gösterdiğinde bazen verdim oyunu.
Рус, бас. Go! Салиев Эмиль, Кулубек Гулу Арген. Жакын Руслан, Рысбеков Султан. Go! Solo hazır 65 kilogram boyunca. İslamidin Ümrüsürbek, Coşaliyev İldar. Azaplanmayın. Go! Salih Ruslan Kuvvet Ulargen. Argen. Dayanana Rısbekov Sultan İslamidin Ümrüsürbek. Go! Salih Sultan İslamidin Ümrüsürbek. Go! İldar. Muhammed Ulu Dağlay Coşaliyev İldar. Выход за финал. Finalga görüşürüz. Kolla kolla kolla. Go! Kuvvet Kululargen, İslamidin Ulu Misirbek. Dayardana Muhammed Ulu Dağlay Adilov Cambulu. Let's go! Adilov Cambulu Muhammed Ulu Dağlay. Let's go! Так, Канатбек Уğur, Бекзат и Шерипбаев. Go! Şeripov. А, вы не слышите? Қандай болып қалды?
Al 3-cü orunga görüşelim. Utkan 3-cü orun. Koy, Utulgan 3-cü orun. Utkan'a direkt geç. Абай Go! Abdiyev Beknazar. Tamam Bekov bekle. Biraz Tutoyo, Vika, tutoyo. Hayat, 3 watt. Biraz soğuk oynayın koyak. Судья, Джонни Рамашкла. Terus pala. Sulit var. Go! Kalıbekov. Almazbek Ulu. Go! Kalıbekov. Yaşlı oldu. Go! Odun kol. Kalıbekov Bekdemir. Almazbek Ulu Süleyman. Çay. Go! Асангулов Талай. Абдиев Бекназар. Go! Бабакан Руслан. Kalıbekov. Kol жылу қалмаса күреш. Жантыңдар не болады? Sonra bölümü oldu götürdüler. Go!
Абдиев Бекназаров. Музыкада отырды, братан. Go! Жук, братан. Тэп, братан. Тэп, братан. Тэп, хорош, братан. Так, туғандар. Қазір Бабақанов Руслан менен Алмазбек уулу Сулайман 3-ші орын. Ұтылған 3-ші орын ұтылған финалға шығады. Братан, ана. Көргөзең. Ана қызықтуулар жігіттер, давай. Go! Красавчик. Кулданбаев Түркілеу Сулайманов жеңдеріңерді түріп көргізіп шыққан актер. Let's go! Магазин кино, стоп. Замбек Орос Жұмалиев Бекназар жеңдерді көріп тек қана Если соперник мақұл болса, көші. Байтал, есть. Көріш нормально. қанат берекелі Әрекет болшы. Кейін салы. Бекназар ұтасың, Сары Давай, Бека, давай. Go! Али Аскаров кімді ойлайсыңдар? Ошолардан негізі күткөн да, ошолардан мен күрөшөрүнчү. Розовый футболка. 2 жылдан бери күткөн негизичи. Күн келді деген музыканы қойып қойды. Давай, алғал. Давай. Тайландқа путевка. Таиландқа түседі, беріп қойшы, брат. Таиландқа. Курсанбаев Акелеев Самат Давай, Сашка. Ағай, давай, мәселеге еңкілі тұсасын. Сарада қойып тұр. Давай. Go! Абдылқаев Есеналиев Керімбек қолдық қойыңыз. Чемпиондору. Go! Tarulur, saya.
Рустам. Переверни. Ботя, 5 литр боза қойдым, давай. Доске, давай. Go! Сулайманов Замирбек уулу. Ораз, давай. Кова, наверное, трошки Ораз, давай. Yaxshi kurash kurasın Arekon sen. Давай. Ораз. Красавчик, давай кет. Üstün jengile, давай. Давай, Нурлан, бақырып қоясың қандай мен. Ораз. Давай, характермен. Давай. Ali Asqarov, Tursunboyev. Нурлан, молодец, билгол бар саған. Qara, startdan qo'yib. Ana, xalqlar ketdi. Давай. Qullar ketdi, давай. Go! Abdülkadir. Go! Kuldanbayev. Jumaliyev. Go! Opek Guru, Opek. Makine Saman. Basket. Go! Давай. Suleymanov. Ali Asqarov. Altlara boş. Go! Zamirbek уулу Tursunboyev. Muxtar уулу Давай, бегу. Ораз. Jumaliyev Farg'ona. Мухаммед, давай. Ораз, давай. Бас. Ораз. Давай. Ораз, давай. Go! Давай. Исеналиев. Саятов. Go!
Let's go! Молодец, молодец! Саятов Мухтар Улус. Olur koysan şimdi. Go! Kola var kola. Etmarna görünse. Ready, go! Turanda Tursanbayev Niyaz. Muhtar Ulu Kapar. Мындан аны өткөзгүсө анда отур. Sen jönle kola bilmeden bir de şey yapıyorsun. Arkadaşlar kola kaç olacaksın? Айя сат. Деде, там kaldı. Tamam, давай. Молодец, дай. Go! Üçüncü yanına cidden gel lan. Apa bak, almak mı lan? Айя бар. Go! İkinci üç yanına cidden. 55 kilogramda. Ай, молодец. Aydaç brazan, aydaç. One four. Кайра күшөс. Белги бар. Эмнеге болгонун билмейм да. Ийин плечом тийип кетти. Центр жылы. Как өзүң? Плечом алып.
Так. Ali Asqarov Muxtar ulu 85 kilogramda birinchi ekip. Apar давай. Final. Как bu? Sultan geldi. Sıra ver. Birinci çıkan Afgan ulu Sıyrık. Kalanbekov Bektur. Пойдем устал, иkinci oldu story. Çeçin. Al. Beka alas. Bas. Beka bas. Yak. Hasanbekov Kılınbek. Давай. Давай. Так, Кафтандели ulu Акуев Кайрат. Кафтандели ulu. Кукоев Кайрат. Кукуев Кайрат. Benim прогрешмена уже Go. Стоп. Победа. Усенбек ulu Рамис. Kalanbekov Bektur. Beka давай. Рома. Түздө, Рамис түздө. Go. Стоп. Победа. Hasanbekov Kılınbek. Kalanbekov Bektur. Üçlü örgeysin, давайте. Центр, центр. Центр, да? Go. Стоп. Так, Кафтандели ulu Усенбек ulu. Çekil. Çekil. Рамис играет. Шипайте. Kalanbekov. Go. Стоп. Победа. Kaftanceli ulu Hasanbekov. Ne? Ulan üçüncü oldu. Tuğan üçüncü oldu. Öyle давай. Центр. Sen tartı ona, hadi ona. Ver. Öyle. Hadi go. Стоп. Победа.
Адилов Жамбулов, Жакипов Руслан. Данке, давай. Русланға мен сілерге қоямын да бір су. Жамбылов поводим, келе. Данке, қолай тез дағы. Салиев Руслан. Жошалиев Кулыбек Улу. Әкен! Санча сәкен болсын. Жошалиев Кулыбек Улу. Араген, мен саған сенемін да. Манатбек Улу, Бейшебаев. Давай, Сашка! Белый! Сашка, мен саған қойдым, екілікті қойдым. Сашка, давай! Давай, Гизап! Салиев Мухаммед Улу. Go! Адилов Исамидинов. Жошалиев Канатбек Улу. Канатбек Улу. Биттер басқасына читтерлер келіп жатыр. Давай! Давай! Ана! Go! Фамилия? Давай! Go!
Мухаммедулы, Шерипаев. Biz bir yakta. Давай. Go! Давай. Так, Джакипов Руслан, Рысалиев Руслан. Русландар. Рысалиев, Джакипов. Go! Зимекулу, Бейшебаев. Сашка. Go! Давай. Все. Сариев, Успеков. Go! Адылов, Канатбекулу. Мухаммедулы менен Жакипов дайырдынан. Go! Бейшебаев менен Успеков дайырдынан. Go! Go! Исамидинулу, Йошалиев. Илья, давай. Go! Адылов Мухаммедулу. Давай, Жаке. Джамбо, делай. Go! Успеков, Йошалиев. Фамилия Давай, так. Давай, глаза.
Давай, Süker. Basma. Basın. Basın. Go! Erkek. Şerifbayev Hüsamettin Onur. Şerifbayev. Давай. Abdullah Menen Coşali Derdana. Silahlar. Devamında şanslı olayı kimse Go! Давай, я. Abdullah Menen Coşali. Kimi tutsa finalda. Давай, Edgar. Go! Давай. Стоп. Победа. Победа! Жамбо, скорость тагара. Go! Стоп. Jambos. Go! Temo güreş bence biraz çekerek duralım. Bir şey etmeyiz. Rakımdan çekerek duralım. Go! Aman be kurke. Go! Tamam, Bekov, Hasan Bulur. Tamam oldu da burada. Gimiga tapa yemeği yok böyle. Давай, Бекта! Маса! Bekler sen bas. Плечо, это плечом. Yo rekorları Hey! Жақындатпа. Старттан кейін бассаң ол. Центрда. Go! Плечо съем. Aski Balakhanov. Yetişme aldım o şeyde düşme aldım. Sunshine Go! Almazbek oğlu Hasan Bulur.
85 kilogram derden örgü. Sen başla. Таке давай. Go! Давай! Халыбеков, Талантбеков. Zıplı güreş oldu cidden. Go! Abdiyev, Mamabekulu. Diye. Let's go! Sen gönlüne kanat koyma. Süzene koydu. Gönlüne kanat birlikte kanat vergin. Al çok tutkan da fayda yok. Güreştirmenden zor gösteriyor. Давай. Давай, bekle. Hadi sen. Go! Sultan Bayev. Süleyman. Tayland toplayalım. Süleyman var mı? Давай, olmaz. Samirbek Kulu menen Cumaliyev Erdana. Go! Так, Emir, Cumaliyev men Samirbek Kulu. Bekle. Polatbek Kulu menen Ali Askarov Erdana. Sarı. Dik almost. Sarı shifting değil. Go! Bakan. Ali Askarov Polatbek Kulu. Aynen, kasas var. Kapan yaptı mı? Kapan. Oo. Montara boş yapayım. Center. Go! Sambayev, Akile. Başkasına çarptı.
Билиңер иштеп аласың. Go! Papa. Start, давай, get 85 kilogram salmakta. Tombol. Go! Давай! Давай, get Басат! Басат! Давай, get Басат! Давай! Басты! Апа, Майка, давай! Давай, Апа, Майка! Go! Ай, красавчик! Сулайманов. Жумалиев. Давай! Сулайманов. Давай, Бекер! Так, Сулайманов менен Жумалиев. Жігіттер, жүре бермейік, ішіне ұлтшылдық бар. Go! Алиаскаров. Рустамбаев. Қатар келді. Рустамбаев. Go! Мұхтарұлы. Давай, Апа, Майка! Go! Ай, красавчик! Атпа! Молодец! Буданбаев Замирбек ұлы. Шақырғач. Ешкімді тоқтап кеткен бе? Go! Бөбек ұлы.
Амур басат. Уят кылбай жегилип койсоң окубай. Центр бөлүп калсын. Есеналиев Керимбек, Саяков Нурболот. Есеналиев Саяков. Қолда қойға жетті. Вот, давай. Умали Курсанбаев. Умали Курсанбаев. Кет, қолға жетті. Эй, сен тик тамам алсаң. И ушундай карамасаң. Эй, Бекназар, эй. Бекназар, алам. Бекназар, аласың. Go! Абдыкаев Жанибек Улу. Абсолютка катталган даярдап берген. Саяков. Ана жигиттин күлдөрү. Болот уят кылбакчы. Эй, арда кайда? Оңой болот деп койду. Go! О, эй, оң. Бул акчы койду я. Так, Сүйүндүк Улуу Сулайманов. Олай ме темпо? Go! Али Аскаров Мухтар Улуу. Апа, давай. Апар, басасың. Апарат, қолын үсті берем. Аялар, үш жерден бөлмесін. Айдат. Go! Курсанбаев Абдыкаев.
Жігіттер болельдер сен кімге қойып жатыр? Al sarıda da hadi gitmesin. Мен ар жаққа қой. Оңол айтайын. Ар жаққа Go! Так, стоп. Болотбек уулу. Сүйүндүр уулу. Чык болом. Ne? Реска. Go! Алас. Заказ давай. Қойдырма, Так, Сулайманов. Алиястар. Ола, 3 болып қалды. Класс көріп біледі жұмысты. Старттан. Стол чапқылап тепіп келеді. Мен ар жаққа қойдым, 3 бола. Олардан башқа да нәрсе бар Оңолой. Қойдырайын, 2 жақ. Жона қолға алды сосын. Жон алды. Батам берді. Go! Так, Сулайманов менен Мухтар уулу. Апа! Мына бекірттар кетті кен. Қолда қалды. Центр ровно стоит. Түрелелеп бол çıkmıyor. Go! Yunus'a 3 dolar. Sen nasıl mı? Yok ayağına bak. Final başladı. Bergam öldürecekler. Kapı! Kapar. Aytalap koy. Айтала! Кистini tutar da, kistini tutar. Go! Так, bizde sonunda. Go! Go! 진짜 너도 빨리. Bektaş başındağın cananlar. Bas. Tahtaladı. Starta önüme söyledim. Duruş gerek biraz. Duruş gerek biraz. Go!
Екі мына титандар системе. Красавчик. Эсеналиев, Талантбеков. Balki birovniki bilasiz bor. Шерипаев, Абдиев. Андан кейін эколог Сіздер ортақ болады. Ирджу. Давай. Ready, go! Ağzının onda. Anda bir pro işte ne var? Ben de Çıkamaz. Ready, go! Baylas kır. Hadi min koyuyorum ben. Bırak bak Allah şeyi koy. Sana doğru ulaşmayız. Ready, go! Ай, красавчик. Вообще красавчик. Сулайманов, Мұхтарұлы. Go! Самбаев, Талантбеков. Аядан Шерипаев, Али Асқаров. Уже başladı. Go! Шерипаев, Али Асқаров. Как раз Cidden oldu böyle. Давай. Hareket sırası. Armak koy içine. Koç. Go! Мұхтарұлы, Құсанбаев. Ұтылған үшінші орын. Tutulgan üçüncü olan. Go! Стоп. Бірінші Есеналиев, Талантбеков.
Давай, Бектемир. Бекташ. Очап кылбай. Черепаев, Аргиев, Алиаскаров, Антыкаев. Видео тартып аткандар мындай эле турбайсыңар. Лайманов, Мухтарова. Вот сам знаешь, что мимо. Sen de ya. Go! Маматбеков, Усанбаев. Go! Алиаскаров, Черепаев. Усанбаев, Мухтарова. Туған үшінші орын. Екі балдар. Go! Опа!
Рұқсат берсеңіз баштай берейін. Бүгінгі турнирге келіп келгеніңіз үшін барлығыңа терең рахмет. Барлығына азаматсыңар. Қырғыздың жігіттерінің арасында аябай күшті жігіттер бар екен. Бұл турнир менің ойым бойынша, сіздердің ойыңар бойынша да қандай өтті деген сұрау беріп отыр. Пайдаланып ушул бүгүнкү турнирди уюштурганга жардам берген адамдарга ыраазычылык билдире кетели. Урматтуу Жакупов Руслан Кыргыз Республикасынын жаштар арасында кол күрөш боюнча мелдештин уюштуруучусунун жана катышуучулардын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Саяков Нурболот, сизге да терең ыраазычылык билдиребиз. Акалиев Самат агайга. Мен ушурдан пайдаланып бир эки ооз сөз сүйлөп коеюн, жигиттер. Баарыңарга терең ыраазычылык ушул жака келип бергениңерге. Бүгүн бул биринчиден баарыбыздын ынтымагыбыз болот экен, экинчиден спортко болгон сүйүнүккен. Рустам, сен ушуну уюштуруп эметкениңе чоң рахмат, терең ыраазычылык, ден соолук. Ушу менен чектелип калбастан, биз ушуну өнүктүрөлүк. Биринчисинде 15 бала келер ошол жактан ойноп кеткенбиз биринчисинде. Ошо көрдүм жана биздин айылдын да кабак айылдын жигиттери. Азыр эми мен аябай толкундандым мына Жети областан бүт Кыргыздын мен деген жигиттер келиптир. Эмчисинде Кудай буйрса мояка бир 200-500 бала болуп, кыргыздар эмес анан башка улуттун улуттарын күчтүү жигиттерин да чакырсак дейм. Досубуз урматтуу Муктар уулу Капарга. Абдыкаев Нурматка. Рахмат, терек. Али Аскаров Рахман Алиге терек. Так, 25 салмакта активдүү катышкандыгы үчүн Куюв Кайрат сыйланат. Так, Кыргыз Республикасынын жаштар арасында кол күрөш боюнча мелдеште 3-чү орунду ээлегендиги үчүн Автандил уулу Сыймык сыйланат. Бул медаль сага. Так, экинчи орунду ээлегендиги үчүн Талантбеков Бектур. Баягы сөз кылбадык беле, бир аз акчалай себеп боюнча бир аздан болуп калды, капаланбай калктын окуусуңар. Биринчи орунду ээлегендиги үчүн эч ким себеп. Асанбеков Кылымбек. Ближе.
Atqa sen desek desin. Al deriz. Üçüncü orun Avtandil Ulu Sıymık. Жақсы, жақсы, молодец, Ekmeda. Молодец, lan. Hasanbekov Kılımbek ikinci orun delegendi. Üçüncü orun. Birinci orun. 55 kilogram salmaktan devam Bekov Bektur sayın. İçine de olsa da yaş buluşsa da Молодцы, молодцы. Kırgız Respublikasının yaşlar arasında kongres boyunca belleşte aktifliğe katışkanlığı için Beyşebayev Salamat Sinan. Kısaliyev Ruslan Sinan. Kısaliyev Emil. Muhammed Ulu Tavay. Ulubek Ulu Argen. Kanatbek Ulu Bekar. Jakubov Ruslan. Так, и Рыспеков Султан. Kırgız Respublikasının yaşlar arasında buluştu. Üçüncü orunda ilegenliği için İslamiyet'in Ulu Misirbek Sinan 65 kilogram salmak. Coşaliyev Eldar. İkinci orunda ilegenliği için. 75'te zaten tamam. Alırız. Birinci orunda ilegenlik için 65 kilogram salmakta soğuğu boyunca Şerifbayev Emirlan Sinan. Salmakta 10 gol boyunca bugünkü turnirde 3. orunda ilegenlik için Adılov Cambalov Sinan. İkinci orunda ilegenlik için Dağlı İslamiyet'in Ulu Misirbek 10 gol.
Бекбаев Эмирлан. Так, 75 килограмм салмакта активдігі шыққандығы үшін Асан Гулов Талайбек сенен. Сол бойынша Бабақанов Руслан сенен. 5-6 жыл мұрын Москвада ар жыл сайын Олимпиада болып өтеді. Анча-мынчалардан бәлкім іштегендерсіңер. Руслан болып çok іштеп жүргенде, как раз ошондой эле балдар арасында кол күрөштүрүп эле ошол жактан мындай столдун үстүндө турган медалдарды алып эле сыйгап койгонбуз да. Эми Кудай буйрса күндө ошол ишке ашып ушундай турнирлерге өткөрүп буйрса. Экинчи орунду ээлегендиги үчүн сол кол боюнча 75 кг салмакта Алмазбек уулу Сулайман сыйланат. Конверт. Ал эми биринчи орунду ээлегендиги үчүн Кыргыз Республикасынын жаштар арасында кол күрөш боюнча бүгүнкү мелдеште Калыбеков Аслан сыйланат. Так, üçüncü orunda ээлегендиги үчүн Моңгол боюнча 75 кг салмакта Абдиев Бекназар сыйланат. Экинчи орунду ээлегендиги үчүн Талантбеков Бектемир. Биринчи орунду ээлегендиги үчүн Калыбеков Аслан. Seksen 5 kg salmakta aktifte katışkanlığı için Süyündük ulu Temirvan sıylанат. Zamilbek ulu Orozbek sıylанат. Zamilbek ulu Orozbek. Yok mu? Tursanbayev Muhammed Kazı. Сулайманов Мирлан. Болотбек Ulu Малбек сыйланат. Жакшы эле активдүү көргөздү э оюнду. Ошолосуңар. Жумалиев Бекназар. Сайто секип койчу. Булданбай уулу Урмат. Саяков Нурболот. Есеналиев Керимбек. Акелеев Самат. Üçüncü orundu ээлегендиги үчүн
Абзетқаев Нурмат. Так, ikinci orun elegimiz için Muhtar Ulu Kapar Sinema. Ben birinci orunda elegendik için Özüm sileyince alayım sileyim ben neresin? Ali Askarov Rahman Ali Sileyman. Eskiden başbuğluk deyiplerini çakırsan oşuldu dayanır. Oşol üşü ottu başbuğlukların büröştüm. Ali. Namus tanık. Ali Jürel. Gel Jürel var. Serge ушунчалык разым көңүл кетип болгонларгачы негизи да өзүңөр жумушуңар болсо дагы выходноюңар болсо да выходнойдо өзүңөр кетиш керексиң да ошондо бул жерге келип убактыңарды бөлүп бул силерге да пайда бизге да пайда ушунчалык адамдар бири бирин тааныбагандар бүгүн келди таанышты мындан да кийинчерээк да жакшы нерселер чыгат да буюрса иншалла дагы мындай чемпионат ушундай сыяктуу соревнованиялар көп кылабыз буюрса анан кийин дагы мындан да чоң жерлерди алып арендовать этип bundan da çoğun sermayeler kırık buyursan. Senden sonra şu nerseni daha aytıp jetkirip başka adamlarga ellerge özüngөр жакшылап анан кийин ушундай чоң айтканга аракет кылып кыргыздар биз биримдүү болуп башка мамлекетте ура Так, життем шахтаны жетпей коя турабыз. Получается, Сүрөткөн сөздөгө. Камилеттерде уже iki орунмайтын өзүнүн победа. Онго боюнча сүйлөсөм, жетпей коя тургула, эп шахтан эле онго боюнча. Мухтар Улуу Кабар 3-орунду ээлеген. Абдыкаев Нурмат 2-орунду ээлеген үчүн сыйланат. Kapar. En birinci orunu elegendik için Ali Askarov Rahman Ali Ой, це новий пушка кенсин. Absolutluk salmakta kol güreşte 3. orunu elegendik için Kusanbayev Muhammed Kazı Silanat. İkinci orunda elegendik için Muhtar Ulu Kapar. Alın birinci orunda elegendik için Absolutka'da sol kol boyunca Ali Askarov Rahman Ali. Balvan geçelim. İyi yaşındayla 10 yıl boyunca özgür göğü olduğunda şöyle jigitler şöyle orunları bölüşü alıştı. Çinlerle bölüştü, Cemil'e kaçıyoruz hemen alsaydım. Göğü olduğunu şimdi. Bölüştü. Anda 3. orunu belirleyendik için Kusanbayev Muhammed Kazı. Nasıl oynan? İkinci orunu belirleyendik için Muhtar Ulu Kapar. Birinci orunu belirleyendik için Birinci orunda Ali Askarov Rahman Ali. Ошол жигиттер баарыңарды диплом медаль менен гана эмес өзүмдүн атыман ыраазычылык билдирип куттуктап кетем. Абдан чоң рахмат баарыңарга. Кудай буюрса алдыда дагы турнирлер болот.
дагы ушундай көп ынтымакта келип катышып, ушундай чоң жемиштерге жете бериштерине ишеничтемин. Ошол баарыңарга келик, баардыгыңарга чоң рахмат.